Banda ndikumangarira Muthokozi Sintini nechikonzero chekuzorasira saga rainzi rengozi yemunhu akapondwa pamba pangu. Muthokozi Sintini utehiko kodwa ligodi elisensimini. Musibe yakho ngqondo. Sumukathi uzama.就是就像。Tabaona usagarangara kando tasutaka kuti sagaira kaiswana ndokuzoana maikuru akati sagaira chimbonovhunza yangu chimbonovhunza mudare mudhaka Good voice. ndobva taenda tikanomubvunza akati saka ndiro chairo tikaripisa kwamavhangira ndokuzodzoka kuzotora sagara kuzoona sagara yandokopaendiwa kwasabu ndikandomangana nawo kwasabu ndobva yatongiwa akati bvisa ichi saga renyu munda mangu ndobva mudhaka ati ina handikwanisi kubvisa saga iroro bhozi zvarakatakura bhozi ndogona ngorohwa ndichiribvisa ndobva ndavhundukawo nemo ndobva ndatyawo. Wakatya mundande wangu mundande wangu wala garabas sukuma Mthokozisi wama njani kulondoda wakwamavhangira wafenza kokushaya ngabantu komshange so thina sithandaza lo mudari ongubhudika lo muntu owafayo indoda lo tesefile wabeka wasokusithi uthanaka omunye umfana othunywa ngumoya wasibamba idali ukuthi simele siyenze umthandazo kwamavhangira. Abantu bakwamavhangira babuya basithwala ngeroli sonke asibaningi basafika ko7 sakhamba nje kwapostori safika senze umthandazo basokuthiwa no dinganini ilembu elimhlophe elingakwana ukuguqa imuli yonke ngoba umoya lo sungaphenduka lonyaka kube lo muntu ongafa. Bagijima badinga ilembu elimhlophe lelembu elibomvela lifuneka babuya le mthandazo kwayakwa imthandazo yakwa khonapho kwazokuthiwa i3 days ilembu leli belimele lihlezi ngabe emasoka ngemva kwe3 days lizathwala ilembu leli kade liguqa abantwana bonke babemuli ukuthi umoya lo ungaphenduka emulini liye lifaka emfuleni kusebhakwe. Sabuya lelembu lelana thina emasoka salala silalo kuthe ngolwesine ekuseni ngama3 mina ngithi umfaleni wami ilembu leli ukuthi silitshe lapha kusiyakwana 3 days emasoka lapha egcekeni akuyezi. Umfana wami mina umntwana kwami umfana kwathi no kathi singalifaka egodini lethu leli esaligebha le-toilet laphana kulani. Mina ngamphendula mina kungcono ulifake ngapi egodini laphana le-toilet. So umfana lwana wathatha ilembu lana bahamba bayalijika egodini le-toilet lisesakeni. Simelele thina i3 days ukuthi nxa zikwana sesizathatha ilembu leliyana sikhambela lokhu sebhakwe lapha eliyalivele kuthiwe limele liye khona. Mina ngasemphuma ke amalanga lawo i3 days ngakwananga ngisemsebenzini le ikwengafonelwa khona ngiqalisa umsebenzi imali ukuthi ngiphenduke ngapha ngangiyela ngezwe ukuthi indawo singabe sekwasabhuku kwangifonela mina hayi hamba libona umdaka lingambona kakhiphe isaka lila ngisho moya lila lutho ilembu lelo ayisikuthi ilembu kade limbadisa isidumbu ukutheni balithengile ilembu elitsha
ndakanye sibili umdaka bangana basazwisisana umdaka ngiyosephumisa ukuthi ilembu lengozi so ngazophenduka mina ngathola vele indaba sithwa siko sabhuku ngaya kusabhuku sabhuku wathi indaba le mina sengiyiphumile seliyiphumile njani wathi indaba mina sengiyiphumile ngoba indaba sisenduleni. Alright. Banda, iwe mundando wakho ere? Mundando wangu. Uyo combination yifamba sene? Abantu bamkhulu wami. Hayi. Takawandra nokamchete. Saka iwewe ungasungisa ere umkhomo wakho? Padare. Mkhomo wangu vakapandai vadana kuti ngawe chitaurana. Vakaradza kusaniterera uko yakuzodi muzotaura neni bhozi imichandaida kuti vauye kwandiri tikumbirane chiregerero tisatadi asiwo pandaitaura navo vai vasingadi kudi kuuya panzvimbo ndozvandaikumbira. Alright. Mira, sumuka ngebanda. Now that has come, ngataurika. Iwo matsvaka magweta enyu. Dare rakanakira chinhu wanaka iwe upanda. Dare roenzanisa vanhu. Nyange vagere vese. Pana vatogona mukadzi anogona kusungiswa nemurume waagere naye mumba. Asi padare panapa todi tobasirana kuitira vatende mberi. Iwo uri kuti vodii sezvo vakazobvisa here jira riye? Jira rakazobvisira. So uri kutodii manje uzvino? Iripo ndekuti vanhu vayana. Kapati sei iwo namba mukuru wako mo toda kuhwa kuyana sei ndiye murama wawo ere? Sumbuveni koona kunhangira sei unogonyarara sei guru yako ichi inzwano wadi haisi guru yako ere? Saka wachipodziya paguru yako apa? Ainda ndichingochemera kuti vakwanise kutaurirana kuti vakwanise kuerana vafambidzanisa namuchete. Asina ibanda iwo hausati wambonoereswa here kumaswe kwacho kuruzi rengozi kwacho? Kumaswe ndemboeresiwa sipari zvanakana. Wena ngorman kati mangakufuna nemoteni yamo iko ngakufuniye kuno let him out. Umona ere munhu wako atenda sabhuku wako vodya mangave moteni yam lapa let him out ufunani sumba amthokozisa wena selikhiphi lembo wamaprocha nomna wakho sesikhiphi lembo into eyenzakala nje ukuthi sabonana manje sembuyile sabonana sakhulumelana ngathi na nguyobe emzini wami wathi zvaphela ilembu thina sasesivele sesilikhiphile selisekhaya emzini wami wathi zvaphela ekuseni ndabe ndithoma abafana abayi-3 mina warumenda kuthola mari yangu munye indayine mcheka wari kufanira abafana abana abadle bahamba ilembu liya ngapha emanzini emanzini sake ingozi zonke lezi kushuthi zifake emanzini le ukuhamba njani mali iyafaka ingozi emanzini alitshiyana lama-india phela ema-india umuntu angafala phana sebetshisa umuntu sebefake imlota kubo sebhakwe lapha thina sesiyageza lathi mnyama kubo sebhakwe emanzini asigezela nengozi lemoya yama-india afileyo madoda ukuhamba njani lapho so wena uthini emfaneni wakho phela umxolise kwezedale lapha thina ukuthi wena sikubhatalise siyabe sesibhatalisa imasowo yonke but sithi yena uyatsho laye kathesi ukuthi hayi sifuna ukuthi thiyanani is a man asakathi yena ufuna itokela uthe ufuna liyanani andiyabona ngona ufuze umxolise njengamadoda shake hands yabona amakiwa ahlakaniphile uzeni ikiwa mina ngarukuza ngafela umzukulu uyakwazi unamuzi umntaka Charles Smith ngambona njengayizolo eArundel Spa eHarare echomi ibhasikili so ngammisa sama very long time song uncle ngathi I know I'm from the gym no you go to the gym siyahleka lapha
umtora abana kusasa kwakhona wachawa imoto mina mphuma kujim ngabona abantu bekuthele so esejaya imoto sifika hey sengifika lapha sebembiza lapha mina ngathi ya sinasi imali sengitholile lapho senyabhadalisa inkomo ezimthethe kayi ezomzukulu wami osexotshelwe likhiwa yey nabona ogate lamakhiwa la sorry let's call it a day uyazi beyagana ngazizonda kathi abantu la umzukulu wami ufile but let's call it a day, we are very sorry. Yeah, mastora abo always asebebhema legwayela phala mina dot imali yana isaphuma even umfana wakho nakavuza ngivele ukukhulunye nokuthi kuyabhadalwa njani ngitsho labantu bathi bathatha ipolicy yakhe bathintini bamngcwaba lesikafu sakhona khonapho amakhiwa bakhona amabhoba babekhona kwadliwa isikafu kwakungani kusephathini sembuza lapha abafana labana mina yilini so sokuphelile so but uncle let's call it a day kwaba let's call it a day umuntu siyaphi so lina lani must be general ntini ngandi wena lo mna wakho your people lina you must get united yeah lina lithetha abafazi same family hayi though owakumfazi umpostoli umayinini umnomnamandla kube makazodi mayinini wako nangela ka futhi saka mayinini wamzi wamazajela bakamina okay imi iwo ukushayirana nasisi wakho kose usina kwenda nabamnini kuna kwabamkhulu makanovia ikatongopera iko kobozi alaza zobatsire kana makambo banda wakambobvuma kuti masoyo mawe mako imomo mawo andika vachere gomba letore munda mako kuroti wakuna mataka wakabvuma elot happens patizozvazira basa azvo muri vanhu munofana kuwadzana wadzana mese zvifambi zvanaka so ntini mpolisi umfana wami mpolisi good zvafamba ka sabhuku yendi mailavu ngubusani ngubusani achiri mutsva munomuregerere haasati akuziya vanhu vakachana kubheka chingwa kuSouth Africa kavaya saka tichiri kudzidzisa mbavonile korakari verizvo omudhari mahlaro obusani amasabhuku mandichara I think we need to have a bit of orientation because lokalade bekwenza izolo omabhotora bazisa bakocha lapha loluwa abantu bakho no we need to have amasabhuku amayakhona they are not worthy to be ama community leaders. A community leader must be a very open and transparent person, a very quiet, always sober character. I go with the senator. Hey, remember a polite bureau. Kulma aunt. So we can't work with such people. So no siabong antini. When preserve relationship yako with your young brother. Iwe unokaona zvarema unovaudza mukoma aiwa kukuendesa ikudari naure kuti nemumuzvisise kana maita mukoma munofanira kusondera pedo neni munun'una wenyu ndini ndichasara nemudzimai kandi izvozvozvo because ndo uchasara namaiguru kana mukoma inda unenge wane chipari saka ko hati mukoma ndibaba iwe unofanira kuzviziva ava ndibaba wako kana munoita zvinhu zveizve zvakanaka kumusha kwakanakira chinhu wani kumusha kwasiyana nekudhorobha unoziziva here kuti vanhu vekudhorobha munhu ari panext door apa kwete ari panext door apo unenge usingamuzivi ari kukune usingamuzivi ini ndakacheza zvinhu zvakawanda ini sekumba kwangu kuharare kune jura yosvika kumusoro haumbondioni ndiri mukati ndakatoshamusika kuti panext door pangu pandori nemunhu ushombe kuno akatondiona ndichibuda kumba ndopenyapa ndasingazvizivi
saka tiri ngoti imimi munofana muri vanhu vatema ende muri vanhu ngari kumusha anika wirirani naye plus iwe unofana unorapa kana bamukuru hanire bamukuru ndo vane nyanga dzesere dzemweya asi havasi kukubvunzira so ma ichichi kunezi handi bamukuru vanofana kukubvunza kuferefeta bamuniniwo vaitewo zvinani handofunga yapera handi ya kusesere inye presa Oh,